نوچه اندامج مرشش جارکی امیج وره پیشکش بکن امیج سر نوچه دست پی بکن. لرياض جوینین هفیمانا نشتیمانیه اپوزیسیونا سوری دست پیکرو براهیم بروجی دبیجه کرد و هبونک وان باش هبه د کمیتین دستوری ده. جگدارین پیاده دگرتن و رواندنا جوانان ده لکردستان سوریه بردوامن. اردوغان سوزا انجام دانا اپراسیون که لشکری لروجهالات چم فرات ده. وزیر دروی امریکا راگهاند کو کرد هفیمان امریکانه و دوی جهه که برچاو جه کردان را ده سوریا نو ده هبه. دوباره سلاو امیج نوچه که غمگین دست پی بکن کانالا آرک آزادی روجاوای کردستان پیامک بهیداری آراستایی مالبات خودی رازی توفیق عبدالمجید کر و افجی دقا پیام بهیداریه بداخو خمباریه که مزن نوچه اوغر کرنا داوی خباتکاری کرد توفیق عبدالمجید اندام دسته راوشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بمگهشت خباتکار توفیق عبدالمجید جدست پیکا جیانا خواه خزمتا دوزا گلی کرد کر و حتی بری اوغرا داویجی ده خزمت ده بردوام بو بوی بونه خمناک سرخوشی لمالبات کسوکار و دوست و حوالین خودی جرازی توفیق عبدالمجید دکن و جه خدای مزنکار داخواز کرن جان خودی جرازی بهشتا برین شاد بکه و صبر و آرامی به همو آلیه کی ببخشه. اندام کمیتا پیوندی در و یا انجمن اجتماعی کرد ل سوریه ابراهیم برو راگهاند کو ایرو روجا اینه ل ریاض و هفیمان اجتماعی اپوزیسیون سوری و دسته بلند یا دانوساندکار سوری دناو ده انجمن اجتماعی کرد ل سوریه و کولا شک سربخه جبلی نونراتیا انک سید دسته بلند یا دانوستاندن سوری ده و کوم ببن بریاره ج دو روجان تا سه روجان دسته بلند یا دانوستاندنان جوینین خو پیک بینن پاش را کومبون و جبو کمیتین دستوری ورن انجام دان برو اشکره کر کو لیستا کمیتا دستوری یا جواکا سویل یا کو بهیویا دیمستورا و 3 تا 5 کسی ج کردان لخوا بگره. لدربیسی چکدارین پیاده دو ولاتین سویل به مبستا برناوان بو لشکریا خویانه چار گرتن جدرکی تایبت جباجار دربیسی اشکره کر کو چکدارین پیاده دو ولاتین کرد ین سویل بو لشکریا خویانه چار دماکو دخواستن بریبندک پیاده را لباجارو که تل حلف در باس ببن گرتن لدربیسی و پرانیا روجاوای کردستان ایدی جعالی پیاده جعالی کی و رژیم جعالی کدن و روزانه جوانان دگرن و تولی لشکریا خویانه چار دکن. تماشاوان هجا امی لسر جوینا ریاضی راوستن و هاولین درستکرنا کمیتا دستوری یا سوری راوستن من میوانداری سیامند حاج و سروک شپیلا پیشا روژا کرد لسوری کریا مامستا سیامند افدامات باش دم باش سرچاوه بله مامستا سیامند اگر دنگی من دیگه هجتا کومنتا تل سر هاولین درستکرنا کمیتا دستوری چنه مامستا سیامند پرسامن اوه کومنتاتا لسر وان هاولین درستکرنا کمیتا دستوری یا سوری چیه؟ از بهارد کم گاوه که گلکی راسته وکم زانم ریکبریا سوری لسوری کنترل وندا کریا و ت عالیه لشگری نظام رژیم رو پیش کوه و جلو ماجی افتنی ری مای براستی دموکراسی هلو دنگیم تی؟ بله مامستا دنگیتا دیگه افری تانی های دموکراتی وری سوری اون زنن اف پیلک دمستورا UN محاوله دیگه گو سوری بین رونن بنظامی را و از بهور دیگه
گاوات حالیه گوهکا ریکبری بخوازه گوهرتن چه به ریا دستوره جوین چه به بنج بوی دستوره و از هیوی دکم افتشته هناکی ببه هنکی زحمتی هایش بر وکو انزانن سیلاشن یش بوی دستوره کمیتا دستوره حاضر دبن یک جی ریکبری سوریه یا دو کمیتک جالیه دمستورا 50 کس نپیشنهار کردن ریکبری 50 کس و 50 کس عالیه نظامی جبر له هناکی زحمته جبر تلتك تاني نظامه وجبر له از باور ناكم نظام زو حاضر بيش بوي واقفتو گوي بوي دستوري باشه مامستا هبونا کردان ده کمیتا دستوری ده دوی بچه رنگی به؟ از باور کردوش ده عاليه بحاضر بن آلی كيفا آلية ريكبريا سوري هاي العليا دستيا بلند وي بينجه كسي بيشنيار كي دو کرد ناو آناکی ده هنج آلیه دیو ده مستورا جی بینجه کسی وی پیشنهار که وکه ام زانن 4 حتی 5 کس کردن ید گروپا ده مستورا ده حاضر به او کسی ده مستورا پیشنهار که بهتر کسی سربخونه یج واکا سویلن از باورد کن که مایی 7 حتی 8 کرد وی حاضر ببن باشه او هجمار جسد و 5 کسان انگوسی کمیتن هر کمیته کی 5 کسن جسد و 5 کسان 8 کرد بسن از باورد کن نبسن بس وکان زانن نافصد و 5 کس وی گفتگویش بوی دستوری بکن جوا 150 کسی و 45 اینه هالبجارتن و از باورد کن دور دوی هجمارا کرده پروسنتی واکی مای و مصدر به كيماي الصديد ده از بهارتكم يكرد حاضر بن كوميتي دو اف نبدلي مايات بهار يامده كيما بس باشترشتني باشه لگور نارینا تا تدبینه کو اف دستور یکار جرته کرین و بکارتش نو پیشکش بکه انگو جواز ج دستور کفن از نزانم وی چا درباس به بس هیوی مهنا گوهرتنک چه به و هیوی مهنا اف دستوران نوری پیشنهار کرن آلیه مافی مروف آلیه نافندیه ده گوهرتنک مزن هبه وکون زانم کرد دخوازه ننافندیت کن فدرالی کاچ رنگی ننافندیا سوری و دویر دستوره ده ای پارستن ام نزانم سرمد مینه براستی چی کاریت کن هکا کاری ما باش به وام كاربن ريكبريا سوري راضي بكن برنامجي را هرن واج فينها حاضر بن نبس جروبا دستيا بلند او كسي دمستورا بيشنيار بكي دوي ام كاربن كتلك مظن تشي بكن وام راضي بكن جبوي فدرالي لسوري و حكومتك ديمقراطي دستورك براستي ديمقراطية بباريزي فدرالية بپارێزێ و مافی مرۆڤ بپارێزێ ئەس باوەڕکەم ئەو هەرسێ بەشێ هەری ئەساسینە بەسێ وەخت گەلێک هەیە ناڤەرۆکا دەستوری نهانایە گفتوگرن بهتر سەر کەسێ حاضر ببن ڕەنگەی داموستاندن ببێ ئەس باوەڕکەم ڤاسێ چار هەیڤێک پێشیامە سەر ناڤەرۆکا دەستورێ گفتوگۆکردن ji ber لۆ وەختمەرە هەیە سێ چار هەیڤ وەخت و بلكي بهترجي ام كاربن كتلاتشي بكن دوستاش خورا ببينن واج مشروعي خوي فدرالي راضي بكن باشه تو گشبینی که هونه بکارن واس سه چار حیوان ده بکاربن مجرا دولتنا مرکزی انگو فدرالیه حق بکن ده دستور ده وكون زانن يعني كيماي انجمانان اجتماعي وكاس نديجي سرفي جميج بكاردكن مركزاز ليكاردكم اف صالو نيفا سر فدرالي سر دستور كاردكي وقالك جبين بريكبريا سوري لكرنا بري حفتيك جبينك سهودكس برلين چه بو انجمانان اجتماعي جي بيشدار بو قالك جروبي ريكبريا تيدا حاضر بون و بشكل أساسي دستورات سوري و چاوا أمكارن أو سيخالين قوتن بباريزن دستورات سوري ده جميش بكار دبي باس دبي أمنها يعني بشتي چندروكا دي يعني دحفتي دي كيماي أميزان بن كيوه كوي و هرسي كوميتي ورنا پیشنهار کردن او 150 کس وی ناوی و
خویابی صد کس خویای یه نظامی و یه رکبریه یه دستیاب لن خویای کی تیده بی یه دمستورة او جیگرک و هر دو هفته خویابی دوباره دوی ام محاوله کن او کسی نیزیکی من نریناوا نیزیکی من و کسی نبس نیزیکی من کسی دیجی ام کاربن بوار رونن و ام راضی بکن مگو سه چار هی از کم سه چار هی وی نباس بن بس هنگی کینو ام دست بکن یعنی الجنیف سرنا بروکا دستوری وری آخفتن بس پروسسا دستوری و پروسسا که گلکی دریش بی از بهارد کم کمای بلکی سالک دو ساله گفتگو بین تشتکی سه هیواده بریار و استاندن باشه ما مستعد بینه که آراستا گشتی توجه عام یا وان کمیتین که هاتنه دست نشان کرن برف دستوره کی نمرکزی و یانجی دستوره کی مرکزی و زحمت هم بیشم راستی یکشی نظام چید خوازه باورد که نظام حتی جواری بخوازه دستوره 2012 وی درباس بکن بس یه نظامی بخوشی وی کسی هبن از بهارد کم وی نمرکزیه ببن کسی یه رکبریه و یه جواکات سویلیه دی مستورا پیشناره که وی هجمارک باش هدش و وی ننافندیه بخوازن کارنگینا نافندیه چاوای اموی نزانن راستی ونزانن گلک رنگینا نافندیه هیا دوی ام سروی گفتگو بکن دوی ام میزنن هریم وی چاوا لب اینا هف پارکرن وی دستلاتی و هریما چه به حکومتا وری وی پارلمنتاری بی یعنی رئاسی بی افهمو گفتگون افهمو خالن دوی ام سروی گفتگو بکن بس وكم قوتي دوی ام نها کاری خوا بکن و براستی یعنی افخالین که تنها باس کرین تنها کسی گفتگو نکرنه تنی و پشتی که کمیت ورن دست نشان کرن و بین ورن گفتگو کرن راسته حتی انها کمیته بس وکم گوتی دعالیا ناوی و خویای ناف تسلیمی دمستورا کرنا هی دمستورا کمیته خوا ناوی وانا که ندای خویا کرن خویات که هنکی مشکله جی هایش بر دمستورات وی حملو آلیا راضی بکی چه ناوی بده خویا کرن گو هیچ کسی او پیشنهاد که بهتری وانا که حوالی نظامی نه یعنی رکبری و رکبری بخوشی پارچه گروپا موسکو هیا یا قاهره هیا ائتلاف هیا دوی حمو آلیا راضی بکی جواکات سویل سر بخوا هنا جبرلو هنکی زحمت براسی دمستورا و پنجه کسی هنا که باشه اگر هیا کو پیاده جی دناف کومین دناف وره و هون وکو انا کسی در باسی وی کمیته ببین از باور نکم پیاده در باس ببی کسنا بناف سر بخوا نیزی کی و بلکی در باس ببین بس از حتی انها ناوی امزانن ناوی یه دمستورا یه سرواتی قال کرن تکسی پیده نینا کسن هنه نیزی که اداره وانا بس نه اداره دا کار دکن نرینه وانا که نیزی که پیده نه بس حوالی پیده و حوالی اداره کس نینا دوا کمیته یعنی اگر هید ناف کمیتین جواکا سفیل ده در باس ببین در باس ببین اولو تنه در باس ببین یعنی هون بوی اکی رازی نه هون وکو انا کسی أنا وكم قلت أو كسي هني إدارينا وني بيدينا وبراستي موقفي أنا كسي از نكارم في بدم خويا كرن وأز أنا كسي تجارة تشتي أتزانم مش داخيانية وأنا قلتنا أم قبول لكن بيدي حاضر ببي جبرولوجي بس وكم قلتي حتى نهارك بريا سوري بگشتی نخوازه پیده حاضر بین هجمارک منظم جوانه بگشتی گلک سپاس یا من حاجو سروک شپیلا پیش روژا کرد تو الگلمه بو گلک سپاس جو بجدار بونانتا الگلمه پیاده لدورین هرمین کردستان سوریه ین جیر کنترول آوی ده لشکریانه چار هین جی بجی نکریه لدورین روژاوای کردستان جبر لشکری آوی یانه چار کردستان سوریه جوانان والا بوه روجاوای کردستانی د بردوامی سیاست و کریارن پیده در حق ملت کرده گلک انجام خراب رودانه هری داویه جی
پێدێ bi zora xwe û sepandina sizeyan nahêlek û şagirdên Kurd li Qamişlo li dibistanan bixwînin ji birî li dibistanên wê yên xwedî rêbaz û îdeolojiyeke teng û tekalî sizayan li ser ajokarên wan şagirdan bigihînin dibistanan jî disepîne. Derbarê wê siyaset û gava nerînî gelek helwêz ji aliyê rewşenbîr û siyasetmedar akademînasan ve hatine der. Hasan Salih cigîrê sekreterê Partiya Yekîtiya Kurdî di Sûriyê li ser rûpela xwe belav kir rêveberiya pêdê bi zikreşî û hovana ajokarên otomobîlan yên ku hewl didin şagirdan veguhêzin bigihînin dibistanan dişopîne û sizayên bikîn yên nemirovî digihêja zindankirinê li ser wan disepîne. Salih bang li pêdê kir û got ey sitemkarno çima hûn sitemkariyê li miletê Kurd dikin û civaka Kurdî dirûxînin. Rêbazên we yên îdeolojikirî tu îtiraf pê tune ye paşa roja zarokên Kurdan we wan dakiriye. Serkirdeyê Kurd Hasan Salih serbar kir ku xwendin bi zimanê Kurdî pêwîst e bi çareserkirina doza Kurdî be lê pêdê bi şevroj radgihîne ku ew dijî mafên netewî yên miletê Kurdin. Her di vê derbarê de lê dwaneka taybet de çalakvana sivîl Şems Anter jî got ku ji bilî derxistina biryarên rêgirîkirinê lê hatina şagirdan bo dibistanên ku bi zimanên erebî xwendin lê têkirin dengoya revandina zarokan ji aliyê pêdê ve hatiye holê. Bi vê çendê metirsiyeka mezin li jem bav û dayîkên Kurd lê Rojavayê Kurdistanê çêbûye. Herwiha Anter daxuya kirin ku eger rewş bi vî awayî berdewam bike metirsiya valekirina temamiya Rojavayê Kurdistanê jê Kurdan heye. Ev zarok jî helbet nepeyatîn bi basa bi seyaratên xweserî jî biryarin derxistin şvêra bigirin. Îro zarokê medersa gelkî hindik hatibûn tirsa ketî nava wan û heya îşae jî bela dibin û min zaroka direvînin xelk zaroka direvînin wan dikujin wan şerjê dikin ji bo ev zarok nema bên medresê. Yani em gelkî li ber va zaroka û li ber xwediyê wa dikevin bêgivê zehmetiyê dikişînin ji bo zarokê wan bixwînin û ev xwendina wan jî ner serî bi rastî em ehelê Rojavayê gidvir di xwendin jî nemîne kesek divir di namîne. Ana roja îro heger hudûd vekirî bana ez dibêjim serê sedî 5 li vê dekê nedman ji ber xwendina zarokê xwe wê bireviya. Li gorî ku şirovekar û çavdêrên siyasî lê Kurdistana Sûriyê dibêjin ji ber kiryar û siyasetên pêdê derbarê xwendinê sîstema xwendinê Rojavayê Kurdistanê êdî di rewşeke pir metirsîdar de ye. Peyadê li derveyê herêmên Kurdistana Sûriyê yên jêr kontrola wê de leşkeriya neçar hîn jî cîbecî nekiriye. Lê li deverên Rojavayê Kurdistanê ji ber leşkeriya wê ya neçar Kurdistana Sûriyê ji ciwanan vala bûye. Partiya pêdê li derveyî herêmên Kurdistana Sûriyê yên jêr kontrola wê de leşkeriya neçar hîn jî cîbecî nekiriye bi keyfiye lê li deverên Rojavayê Kurdistanê ji ber leşkeriya wê ya neçar Rojavayê Kurdistanê ji ciwanan vala bûye. Tevlîza gona pêdiya leşkeriya neçar û revandina ciwanên Kurd li piraniya deverên Rojavayê Kurdistanê yên ku bi zora çekan desteserkirine û jêr destê wê de ne de ku berê ciwanên Kurd bide şerên xwe yên lê derveyî herêmên Kurdî lê tanha pêdê lê derveyî herêmên Kurdistana Sûriyê yên jêr kontrola wê de leşkeriya neçar bi keyfiye û zagona xwe hîn jî cîbecî nekiriye. Ji dereke taybet eşkere kir ku Partiya pêdê tanha li deverên Minbic, Reqqa û Tabqayê yên jêr kontrola wê de lê derveyî herêmên Kurdistana Sûriyê leşkeriya neçar ta wekenha nehatiye sepandin û cîbecî kirin. Bi tenê hejmarek hindik li wan deveran girtine. Da ku ji raya giştî re bide xuyanî ku ew lê her derê biryarên xwe cîbecî dike. Li gorî heman jê derê hejmara ciwanan lê deverên jêr kontrola pêdê de lê derveyî herêmên Kurdistana Sûriyê pir mezin e. Tevger û karê xwe bi azadî dikin. Berûvajiyê rewşa ciwanan li herêmên Kurdî ku êdî ciwan diwan de peyda nabin. Ji ber ku encamên kiryar û siyaset û leşkeriya neçar ya pêdê piraniya ciwanan reviyan derveyî welat. Partiya pêdê di tevaxa 2016 de û piştevaniya hêzên hevpeymaniya navdewletî bajarê Minbic desteser kir. Di gulana 2017 de bajarê Reqqayê jî kiriye jêr kontrola xwe de. Herwiha di çêriya pêşin de ya sala 2017 de jî Tabqa ketiye jêr kontrola wê de. Ji wê demê ve ew dever birêvet birin. Minbic niha ji destê wê hatiye derxistin. Biryara deverên din jî li gorî rêkeftinên herêmî û navdewletî werin derxistin. Partiya pêdê
gelek bin pêkirin û kiryar li wan deveran pêk anîn lê leşkeriya neçar wekû li herêmên Kurdî ciwanan direvîne û dixe xizmeta şer û berjewendiyên xwe de li tu deveran tanha wisa nekiriye. سرکردهی کرد نواف رشید د چارچوبه بجداری د برنامه جواد ده کل سر اکران آرکیت وشاندن گوت گو پیاده جدسپیکا سال 2012 و ام گو جدسپیکا د سالاداری اخوال روجاوای کردستان کریار و سیاست خراب نمازه لسر کردان به همیشه ویان کرنه و ایدی کریارن پیاده گشتنه آست هری خراب رشید داخواز جملت کرد و به تایبتی روشنبیر و سیاست مدار و چالاکوانان کر گو ایدی وی سیاست قبول نکن و لدیجی وی رابن مبررات و بهانه سیاسا وانی چوت بروانی لشکریان چار و بحموشی ویا آنها گها آستک حری خراب آگو مامستا حسن جهانی زمان دکتر جهانی زمان تبخوازي ولاتك خرابك پرورده خرابك اف داویاویه خراکرنا حری مزنه مخابن و اف چتی گودبی نش برخودتی نش اف حالات براستی قلکی خرابه و قرك حريك جماع سياسة مدارة بيكف كسي سيفيل بيكف كسي زانستي وأكاديمي وباسبور بيكف وحتى أني بملتي ما قرك أف نما درباس ببي وشي ببي بر كستنا ناخوازي زماني خوا برورده ببي بس زماني ما برورده ببي وكما مستعاني زمان بسر منهجيكي سر أساسكي سر منقهيك راست ودرست ناس سر أساسي أدلجة اشتيقوا خلق تيدبون بري 100 صالي وخلقي خوجي خلاص كريا قالك أم فيدج أزمون وتجارب خلقي بكن إلى روج دست بكرنا نو كان سياسته وسياسته طلاع البعث نو كان تنين بكار تنين وبن بهاني ولا زماني خو بخوين زماني خو يشاوا بخوين زماني خو قلت اعترافك دنيايتنا جهانيتنا رجيمتنا رجيمك ما مستحسن ده عن زمان رجيم هنا هي ومدرسة رجيمي هنن مناهج رجيمي هنن كرد تاني قد خيا هري بخويني دوني بو إماش خوا لقى الحركة سينا جو زماني خوا بخويني مدارسي خوا بخويني دجي مدارسي تايبت من ديا خريستيانا ساكنين آنها بريفا بونا إيجار هاتنا سر كردات في كرد نشن فان مدرسة اکادیمیناسی کرد دکتر فرید سعدون جی د چارچوبه بجداری د برنامه جواد ده آماجه به روش و انجام سیاست پیاده کرو گوت افگاوا پیاده د دربار خواندن چیروکه که سیاسی و ایدئولوژیکی ریه و نه چیروکه که زانستیه جبر کو گلک تشتین جی فرستر هبون هین چاره سر نکرنه اف یک جعالی حسن قاسم بر پرسری خصنا جواکا سویل یا کردستان سوری جهاد تکز کرن و سربار کر کو نها نمونه یا اگر تو بخوازا ولاتا کی بشکینه سیستما خواندن بروخینه تی بجه کرن جگشی تاتي تبري خد دبستانا قالوا ما تشما شعبة الحزب راناك تشما فراي امري راناك تشما يعني قال لك تشتي دهنا ناكا خدمه عملتي كرد انه سبي امي بمين بي تختور وبي مهندس وبي جامعي تكي متنا بدج علي واري خوندني ده وقت قامت دبستانا ابادك زانين قهك جلتنشتا هنا بهاتا اباكرن او زانين قاني بيناسينا كنا بدولتي بهبا مري بقول ايجي جيفر خلاص كار هر في زانينگاه انس بتختورك حتى زانينگاه هاتنا افاكرن زانينگاه شكلين يعني هتشتك دندري وانا دتنينا كادر هي ونا بيناسينا كبه هي ونا سيستم كذا جير هي وقتي خستن يعني دساتي فكر افزانينگاه اني نه دکتورک تدهی نه کادرک تدهی نه سیستم کزانی نگهن وک خلقی و دنیای گشات تدهی تشتک تدهی فدي ساعة وقت أجبر البكالوريا خلاص كبير بدك كليات بخوينه شاندک هفبش یا پدکسی و یکیتیا خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روز آوا سردانا وزارت برورده کر
و پرسگریکا خواندوان کردستان سوریا گنگشه کرن به مبستا هفریزی و چوانی چارەسەرکردنا پرسگریکین خواندنی یین کو شاگردین جروج آوای کردستانی دبینن شاندک هفش یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به سروکاتیا اندامین کمیتا ناوندی محمد شیرین محمد امین و نوری بریم و اندامی لقی هرمی یا کردستانی یا یکیتیا خواندوان و جوانین دموکراتی کردستان روج آوا به سروکاتیا برپرسی و احمد محمد امین ده لهوليري لقل اوفيسا وزير پرورده لهرما كردستان دكتور پشتیوان صادق جویان دكتور صادق پشتی جوینی و گنگشکرنی بریار دا کو کومیتک آوا ببه والوی پرسگریکی بخبته و هولکه دوی درباره ده بده دا کو بگهن چاره سریکی لگل دەستپێکردنا وەرزێ نووی خواندنê li Rojavayê Kurdistanê şepêleke derbederî û penaberiyê li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir û çalakvan û rewşenbîrên Kurd dibêjin matirsiya valakirina Rojavayê Kurdistanê heye. Ciwanekê Kurd li ser sînorê Tirkiye bi guleyên cendirmeyên Tirkiye birîndar bû. Ji derekî xwecihê ji arkê re diyar kir ku cendirmeyên Tirkiye gule bi ser gundê Kermişkê li gundewarê Dirbêsiyê berdan û di encam de ciwanê bi navê Delîl Dawud birîndar bû. Paş re Delîl Dawud yê temen 36 salî hate veguhestin ji bo nexweşxaneyên Qamişlo ji bo pêşkêşkirina pîdawîstiyên tenduristî her dem û demekî cendirmeyên Tirkiye êrişî cotkarên ku li nêzîkî sînor kar dikin kin û di encam de bi sadan cotkarên Kurd li tevahiya Kurdistana Sûriyê bûne qurbaniya êrişên cendirmeyên Tirkiye. Serokkomarê Tirkiye careke din gefa operasyoneke leşkerî li Rojhilatê Çemê Feratê xwar û got di demeke nêzik de operasyonên wê dest pê bike. Recep Tayyip Erdogan serokkomarê Tirkiye di merasîmeke serbazî de li bajarê Ispartayê di derbarê Rojhilatê Çemê Feratê axivî di axaftina xwe de careke din gefa encamdana operasyonekî xwar û got di demekî nîzik de wê li Rojhilatê Çemê Feratê operasyonek dest pê bike. Erdogan beriya niha jî gelek caran gefa operasyonekî xwaribû û gotibû ew operasyon li dijî Rojhilatê Feratê dest pê bikin û li min bij jî Amerîka li ser doza xwe ranaweste. Di kongerekî rojnamavanî de Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka got ku di dema niha de Amerîka gelekî nîzîk e ji Kurdan û Amerîka hana Kurdan dide da ku bibine beşek ji proseya siyasî ya Sûrî di pêşa rojê de û rewşa Kurdan baştir bibe. روج بروج هلوستن امریکا لهمبر کردان ارینی دبن و هری داویجی وزیر درو امریکا دبجیک و کرد ها پیمانه هری گرینگ امریکانا پشتی کو جیمز جفری شاندر امریکا تایبت جبوی سوریه تکذکر کو دوی کرد بجداریه د پروسه سیاسی سوریه دبکن مایک پومپیو وزیر درو امریکا را گهاند کو کرد ها پیمانه گرینگ واشنطن کار دکه کو د پیشروج د کرد رول کوانیا سرکه د سوریه ده به د کنگره کې روزنامه‌وانی د مایک پومپیو وزیر درو امریکا ګوت کو د دمانه د امریکا ګلکی نزیکه ژ کردان او امریکا هانا کردان ده د کوببنه بشک ژ پروسه سیاسی سوریه د پیشروج د روشا کردان باشتر به هروها پومپیو ګوت کو امریکا به همو اوایکی پشتوانیا کردان دکه او کرد و بشکی گرینگ بند چارەسەریya سیاسی ل سوریه د کرد ژ چارەسەریya سیاسی سوریه دور ناکوین د بردوامیا گوتنه خود پومپیو گوت کو پشت درباسونه 7 سالان ژ کریزا سوریه امریکا هول د دره گریه ل ارجاندنه خوینه بکه او بریا چارەسەریya سیاسی او اشتیانه کریزا سوریه چارەسەر بکه پومپیو گوت جی مرجع پشتوانی امریکا جبوی دوباره اواکرنا سوریه درکتنه هزن ایرانی ژ سوریه او پیوست رژیم سوریه د خوازه درکتنه تبع هزن ایرانی ژ سوریه بکه دکو امریکا روله د دوباره اواکرنا سوریه د ببینه بریا نهاجی جون بولتون راوشکار اسایش نتوی امریکا را گهاند کو حتی هزن ایرانی و چکدارن داعش لسوریه هنا هزن امریکا ج سوریه و ناکشن اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کرد ل سوریه دبیجه کو امریکا با اوایکی جدی کار لسر کمکرنا هجمونا ایرانی ل سوریه دکه
فؤاد علی کو اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتیا کرد لسوری راگ هاند کود مها نهان ده ستاف نوی امریکی کو جبو ریفبرنا دوسیا سوری هاتیا دست نشان کرن به جدی کار لسر کم کرنا هجمونا ایرانی انگو نفوذ ایرانی لدور و سوریه دکه و ده مکانیزیک ده و سزاین آبوری لسر ایرانی بسپینن علی کو دازانین ایران رازی نابج دور وکشه و امریکا رج ده لسر کم کرنا هجمونا ایرانی و ده انجام ده فشارک مزن لدور تیکرن. بالیوزی روسی لسعودیه سردان اوفیسا دسته دانستاندنی یا اپوزیسیون سوری لریاض پایتخت سعودی کرو جوینک پیک آنین. نصر الحریری سروک دسته بلندی دانستاندنان لسر تویتر اخواه نویسان دیکو هر دو آلی لسر گلک بابتان راوستانه. به تایبەتی ڕێککەوتنا ڕووسی تورکی di derbarê Idlibê de herwiha pêş hateyên pêkanîna Komîta Destûrî Sûrî û hinek babetên din El-Herîrî herwiha eşkere kir ku şandeya Rûsî daxwaznameyek ji aliyê Wezareta Derve ya Rûsyê bû seredana Rûsyê radestî desteya danûstandinê kiriye. El-Herîrî herwiha diyar kir ku ev civîn tê di demekî de ku rêkeftina Rûsî Tirkî di derbarê Idlibê baş birê vediçe. سروک کمیسیون اروپای گوت که ولات سوریه لبر هلوشاندن و دابشبونیه. جون کلود یونکر سروک کمیسیون اروپا لبلژیکای درباره کشین اروپای گوتارک پیشکش کرد. دا اخافتن اخواد گوت که او نکارن لسوریه داوی لشر بینن و رکفتنان پیک بینن. جبر که سوری گهشتی اقوناغا هلوشاندنه و دابشبونه و نکاره بشیوه که سروشتی کار بکه. یون کر سربار کرجی کو نها لسوریه و کو لیبیای لهاتیه و دازانین کو روشا سوریه روبروبوی کراساتا که مازن ولاتین زلهز جی دست گرتنه جبو دیتنا چارەسەریه کی گونجاو جبو کریزا سوریه. هفیمان اجتماعی اپوزیسیون سوری هوشیاری درباره روشا کامپا الرکبان لنزیکی پارێزگاha حمسê da hevpeymaniyê de daxuyaniyekê fermî de metirsiya xwe ji rewşa mirovî li kampa Errukban diyar kir ku bi gotina wan bêhtirî 7000 derbeder di nava kampê de ji huzêrana borî de dibin dûrpêçiya rejîma Esed de ne. Opozisyonê herwiha eşkere kir ku piştî derxistina rêxistinên mirovî û navdewletî ji kampê rewş gelekî alûz bûye û gelek zarok bûne qurbanî ji ber nebûna pîdawîstiyên jiyanê. Hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûrî daxwaz ji civaka navdewletî kir ku wan derbederan biparêze û fişarekî mezin li ser rejîma Sûriyê bike ji bo vekirina dûrpêçê li ser kampê û ji bo derbazkirina alîkariyên mirovî. انجمن اولهیا ناودولتی داخوازا روسیه به درخستنا چکدارین برevaniya سیویلین بناو کومسپی رد کرن. حکومتین روسی به نراست وصف کرن. هجمارك جدرين دبلوماسي راگهاندن گونونرن هندك ولاتن جيهان ده انجمنا اولهيا ناف دولتي ده داخوازا روسي بدرخستنا كارمندن رخستنا کومسپین گول سوریه کاردکن رد کرن. حتی راگهاندن گونونرن ولاتن امریکا و بریتانیا و فرانسا ده انجمنا اولهیا ناف دولتی ده داخوازا روسی جبو درخستنا کارمندن رخستنا برevaniya سیویل آنکو کومسپی رد کرن. اف یکتی پشتی گو روسیا داخواز جو ولاتن روش آوایی کر گو اندامن کومسپی ج ادلب و سوریه بگشتی درخینن جبر کو او جه گفین سوریه را لگوری روسیا. نونره امریکا ده انجمنا اولهیا ناف دولتی ده راگهاند گوناب او کس ورن درخستن جبر کو او پارچک جرخستنن مروفین لسوریه و روسیا به تنی آگاهین شاش لسروان بلاف دکه. جالی خواه نونره بریتانیا ده انجمنا اولهیا ناف دولتی ده تکس کر گوتومتن روسی لسر کومسپیان درون و دورن جراستیه و بجه پیکنین بناف کر. هروها نونره فرانسا ده انجمنه ده جی تومتن روسی به اون دابونه که جراستیه را بناف کر.
نونەر و ئەندامên din jî di Encûmena Ewlehiya Navdewletî de ev daxwaza Rûsî red kirin û tekez kirin li ser pîwîstiya parastina hemû sivîlan bi taybet karmendên goduwarê mirovî de li Sûriyê kar dikin. Beravaniya sivîl ya Sûrî an ku gotê naskirin komên spî rêxistineke sivîl e xwebexş e li deverên dibin kontrola opozisyona Sûriyeya çekdar de kar dikin duwarê hewarçûn û pêşkêşkirina alîkariyên tenduristî ji bo kesên zerarmend ji şerê Sûriyê. Guhejmara wan li gorî amarên navdewletî derdora 3000 endam bû. Lê niha ew hejmar kêm bûye ji ber vegera rejîma Sûriyê ji bo gelek deveran li Sûriyê. Rejîma Sûriyê û Rûsya û hevalbendên wan her dem wan wekû terorist bi nav dikin. Sernivîserê govara berevaniya niştîmaniya Rûsî dibêje ku Amerîka û İsraîl ti Sûdê ji taqîkirina çekên S-300 yên li Ukrayna hene nake. Igor Kornotşenko, sernivîserê govara berevaniya niştîmaniya Rûsî ragihand ew taqîkirinên ku Amerîka û İsraîl li ser çekên S-300 li Ukrayna tu Sûdê nagihîne her du welatan. Ji ber ku S-300 yên li Ukrayna ji beriya 3 salan hatine duristkirin. Kortşenko dazanîn çekên S-300 yên ku Rûsya radestê rejîma Esed kirine ji S-300 yên li Ukrayna û S-400 yên li Himêmîn heye pêşketîtirin. وندابونا روجنامه‌وان سعودی جمال خاشقچی پشتی کوسردانا قونسلخانه عربستان سعودی ل ترکیه کربو کریزک هلوستن ناودولتی و هلوستن کمپانیین بناو بنک برانبر عربستان سعودی درست کریه و اگر نوچه کشتناوی سرراست ببه اگر هیا گلک ولات پیوندین خو به عربستان سعودی را راگرن. روزنامه واشنگتن پست یا امریکی لسر زاره برپرسنه امریکی و ترکی راگهاندن که ولات ترکیه پارچه ویدیونه دنگو وینه تایبتن به کشتنا روزنامه وان سعودی جمال الخاشقچی لقنصلخانه عربستان سعودی لترکیه پیشکشی برپرسنه امریکی کرنه. جالی خواه آژانسا رویترز راگهاند کو لیکولینرین ترکی جوان را اشکره کرنه کو او آمادنه در باسی قنصلخانه عربستان سعودی ببن تا کو دست به لیکولینان بکن و تنه او لبنده داخویانی سعودی یا داوینه. هر لسر وندابونا روزنامه‌وان سعودی جمال الخاشقچی هزار نویرت بردفکا فرمیا وزارتا درو یا ولات امریکا راگهاند کو بالیوز سعودی ج امریکا درکتیه و نها امریکا لبنداویه کو زانیاریان درباره ونداکرنا خاشقچی ده پیشکشی امریکا بکه. کنگرس امریکی فشار لسر سروک امریکا دونالد ترامپ دکه کو هلوستکی برانبر وندابونا خاشقچی بستینه. ترامپ جی دبیجه تا کو قارمه چارنویسا خاشقچی دیار ببه او هلوستکی بستینن. ترامپ آماجه بو یکی دکه کو 110 میلیارد دلار و برهنان انگو استثمار دنافبرا هر دو ولاتان ده هیه و اگر او فشار لسر عربستان سعودی بکه سعودی و پرین خواه لگل روسیا و چینه و برهنان بکه. برو واجی هلوستین ترامپ سیناتوری امریکی بوب کورگر راگهاند بو که اگر کشتنا خاشقچی سر راست ببه ولات وی هلوستک تند برانبر عربستان سعودی بستینه. جالی خواه کمپانیین راگهاندنه اشکره کرن کو او بجداری ده کنگره و برهنانه یه دست پیشخاریا پاشاروجا و برهنانه لریاده ده ناکن. لورین هاکت بردفکار روزنامه اکونومیست زانی راگرتنا پروژین خواه بریاده را راگهاند. راگهاندکار بناودنگ اندرو روس سورکین ده کانالا CNBC ده هر وها روزنامه‌وان نیویورک تایمز بجداری خواه ده کنگره سعودی ده راگرت. ایلین میروی بردفکار روزنامه نیویورک تایمز راگهاند کو او بجداری ده کنگره دست پیشخاریا و برهنانا پاشاروجا ریاده ده ناکه. روزنامه فاینانشال تایمز بجداری ده همان کنگری ده ناکه. سروک کمپانیا اوپن تکنولوژیز نبجداربون خود همان کنگری ده راگهاند. جالی خواه میلیاردر بریتانی ریچارد برانسون خودان کمپانیا ویرجین گروپ راگهاند کو و برهنان اوی به بهای میلیارد دلار امریکی به عربستان سعودی رهیه و اوی و برهنان خوشی راوستینه. گلک هلوستین دن ده درباره وندابونا خاشقچی ده و بکوین هولی اگر نوچه کشتناوی هاته سرراست کرن و دبکو عربستان سعودی راستی گفو سزاین نافدولتی جی وره.
باليوزي سعودي لأردن دبيجا هبونا جبهة النصرة لإدلب جيبجي كرنا ركفتنا تركي روسي درباري هفاكرنا نافجاكي بيچنگ آستنگ دكه خالد بن تركي باليوزي سعودي لأردن راق هاندكونها لباجار إدلب جبهة النصرة هيا هبونا وان ركفتنا دنافبرا تركي وروسي دا آستنگ دكه وقوت او بهيفينا ركفتن جيانا ولاتين سيفيل بباريزه ودا زانين كو ولاتيوي بريان هاد الجرانيا خواج هبونا جبهة النصرة را نشان دايه باليوز السعودي لأردن تكز كرجي كو او نلقل بيك انينا اوبراسيون كلشكري لدجي باجار ادلبينا روزنامه تلگراف یا بریتانی مالباتا اسد وکو مزنترین مالبات مافیای لجیهان پسندگه کام به هفره دوی راپورتی ده میبینیم روزنامه کا بریتانی ده راپورت که ده بحث چاونیا ورگرتنا مالبات اسد جه ده سالات را دکیو ده خویاکرن کو بشار الاسد به چرنگی جه پسپوریا پزیشک ددن بو سروک رژیم کا خوین ریج روزنامه تلگراف یا بریتانی در راپورت که ده گوت کو مالبات اسد و مالبات مافیات مزن جیهاننا و مالبات سوبرانو کورلیونی ده خویاکرن کو مالبات اسد جوان مالبات مافیاوی در باسکریه ده بواره ارجاندنا خوینه ده کو بصدان هزار کس کوچبرو در بدر و بنچاف کرنا روزنامه بریتانی دبیجه کو بریا باسل الاسد وری کشتن اركب ريفا برنا سوريا لسرملي حافظ الأسد وباسل الأسد بوكو بجواني فيل باز بنافكرو مالبات أسد قالك هيفي بباسل أسد وقريدابون هاروها روزنامه بحث اسماء الأسد هفجينا بشار الأسد سروك رجيما سوريا دكي ودبيجيكو جيانا كوية سر بخوال بريطانيا هبو دبواري وبرهنانا بانقيدة كاردكر بشترا وكا خانما يكي لسوريا هاتا ناس كرن وبانتهازي بنافكر جبرتو كارفدانا ويل لهمبر كريارن بشار الأسد نبو بدنجي هالبجارد روزنامه تلگراف گوجيكو دما بشار الأسد ده سلاد دريا رجيما بعث ورگرد شرع عراقي ده سبيكر بشار تبايا تندروين ده زندان سوريا ده سربست بردن و بريوادانا عراقي او جيب مبستا تكبرنا آرامي و اولهية عراقي لپشتی درباسبونا دمکی بروواجی پلانین بشار الأسد وان تندروان کارکر کارین وگرنا سوريا و دست به ویران کرنه بکن روزنامه دا خویاکرن کو بشار الاسد سروک رژیم سوریه بردوام بود سزادانا کس نزیکی خوده و جبوی سپاندنا دا صلات مالبات اسد لسوریه بهتر جه نیو سوریه ویران کرو به ملیونان جه خلق سوریه کشتو در بدرو کوچ برکر دبویره که هاتو چونی ده لگوندوار قامش لو زاروکه کی جیانا خوش دست داویه کی دن بریندار بود انجام بویره که هاتو چونی ده لنزیکی گونده علی فرو لسر رياض نافارا حسكي وقامش لو زاروكي كي جيانا خوش دست دا ويكي دنجي بريندار بو نوچين ما بداوياتنا من سر نوچان لبيرا وبينن للرياض جوینین هفیمانا نشتیمانیه اپوزیسیونا سوری دست پیکرو براهیم بروجی دبیجه کرد و هبونه کوان باش هبه د کمیتین دستوری ده جگدارین پیاده دگرتن و رواندنا جوانان ده لکردستان سوریه بردوامن اردوغان سوزا انجام دانا اپراسیون که لشکری لروجهالات چم فرات ده وزیر دروی امریکا راگهاند کو کرد هفیمان امریکانه و دوی جهه که برچاو جه کردان را ده سوریا نو ده هبه ارشاد و بختور بن